Goal khung pa ngai pia lama dang dai tak tak apet goal thin chu Erling Haaland hi ani nge yang. Haaland arriving. Haaland! Acrobatics mak tak tak te. Dan zo rual lawa chak te. Defender ten thocham hial khopalo danan tumpo a chak taka atlan pel fuwa te hi footballer na ran ti thei pia lamani. Erling Haaland hi striker ani satlia lava midang lambik takani. He Norwegian paliana hian ball pet goal lama chuan record om thei zong aron break vek ani ber mai. Norway footballer hlui pakhat chuan he hi tun laia ka debate na ber pakhat ani. Kei chuan Erling Haaland hi tun lai striker chaberani ka ti satlia lo. Tuna hian khovela player chaberani ka ti ani ti in asoi. A ball pet chin te chu khopui dur ang mai ani a. Goal a celebrate tin te chu khovela tuma rengin andan theilo zia tilang chiang tu ani. Turn could save. Mukoto trying to squeeze it in, and they have scored. Erling Haaland. Kumsom ni pangami chau alani a. Chuti chung chuan Haaland hi tunlai striker chaber ani chau ni lavin. Miten khat phei chuan football history a ro pui ber anti hial to ani. A in khel en changle ama hri siang tu te chuan rem lava moi taksia apet goal chin te. Ball kang lai rang zeta apet goal pop mai chin te. Rocket ang maya chaka ball apet goal chin te. Alu mga ataw lut thiam chin lutuk tele. Atan sakdan mol te hi pin ansoi chin. Heng athiam na le theina sang takwang hian. Game zathum som sari pakwa vel akhela. Goal zathum som pasari ezet akhong to a. Tun World Cup akhel le khung nen phei chuan apung le zel bok ome. Erling Haaland chanchina hian tumru na le inthak danglam na nasa tak kan mu thei ani. Manchester City a om china football chanchina thil chin chha tak thlenin season khat chungin competition liana voithum ngot ne na achan puya. Norway tan sangka zakwa somkwa pariat nuwa avoi khat na atan World Cup an khel le na masaber ani bok. Heng zong hi engtin nge ti thei. Tulaka po khoi muna po goal khung a ol sam em chan hi enge ni ta angle. Heng zo na te chang tur chuan kumsang ni malama kan let le anga yani. Korean skincare product authentic vek zor na mun. Noel's Cosmetics sa July thatsu nga tan discount run pui an nei do na. Vun enkol uluk mi tan chuan mai chi animal lawang. Tin Noel's Cosmetics si wholesale na mun pui ani awangin. Bipop du tan an IG page link le an address comment sa kalawpin o. Erling Haaland chanchin hi Norway ice sport changa hlataka ain chana. Kumsang ni khan England apa Erling Haaland chu Leeds United a khelin English football a career thatak alo nei to chinani. Tiang chuan football hi antisena alo omto. Mipui auri te in khel thom te chuan Haaland apian tira changin a hwal vela. Ma se kumthum hnu leka an hlim na chu lungai na in aron thlak ta ani. Haaland apa Erling chu kumsom thum chau ni in a khup hliam wangin football a ban sana ngai ta. Chu tianga football a chaw san thut ta ka chuan England a an chung ko jin kong po chu alo top zui ta ani. Norway a an kir le a Erling chu real estate developer a in Latin football a manga ina ero a choi theilo. A fapa chuan akung chu ron zo se ti in a hlotling mel mutluka chak le du anei lawani. Reilautia Erling po Brian FK Youth Academy a alut veta a. Apa in football zinkong azo chan na mun nge yani. Ma se apa defender le midfielder ni chin ang nilavin. Erling chuan attack adu a goal khung adu ani. A coach masaber Ingvar Bernsen chuan ala chereng. Naw pangchak em. Mi zong aya thokrim le goal a khunga pianga lim em chin kha. Kumsari achanga kumso mani thlengin ama a thil dang lama om ti in coach chuan asoyani. Atira chang rengin Haaland hian football a khel mai anilaw. Football hi apian chan ni mai o mani. Kumsang ni panga a Brian FK chuan indoor playground an siama.
chu Erling Haaland a infiam na mun ber anita weekend tin an honga Erling chu zinga changa tlai thlenga om chin no pang som ni vel pung khom chin ma se mi panau pang sam buang tlan reng pet reng chin chu adang lambik tak zet midang te aina te zoka anau pang zok bok nima sila a aya lian zok le chak zok te po ma chon se goal a khung zela goal khung chu atalen ani top a coach te chuan kumsom pakhat som pahni ani lai atang dai to khan hlataka akal don ti kan sheto Norway ta na khel don ti po ti in anlo soilok dai to chu prediction chu alo thleng dik chhauta ane kumsang ni som panga achanga sang ni som paruk seasona Norway under 15 tan avoi khatna na khela game som pali a goal som pariata khung ngal ganar here Norway youth team and goal tu chuan Erling amu masak ber chungchang heti yana soi kamu masak ber chum khat chuan ate a chair bok ataksa ala puitling man lava eng ange lo ni don tu ma en kan la ring thiam lo ati ani nima sela chu achak lo na nge chu a secret weapon alo ni ta ataksa khol ang maya chakani ma in game khel dan te amuna zira in siam rem dan te ahun taka pet dan te azir masaveka Braina nau pangte a athil zir chu tuna monster kan mu chan hi alo ni ta ani kumsani som paruk meya Brian FK a in thak danglam na omin head coach chu an bana Alf Ingvar Bansen chu interim manager a anda ta thung ani chuan Erling a theina sanzia a hrechiang em ani kumsom panga ani in Erling chuan senior team a khel chana lo na le team na om hau lavin chak du na chia chuan anuna muna changani chuta chang chuan Europe mi te mit ala to Hoffenheim min du ma se Haaland chuan Molde FK athanga Norwegian legend Ole Gunnar Solskjaer noya zir adu wangani Haaland och så är det Haaland som ställer Molde foran 2-1. Te chuan Molde tan chuan a khelta a chumi nu chuan khoveli na ngai sak chanta heng hun lai chang dai to ami ten Erling an ngai ven na chan pakhat chu atalen ayin thil a thlir chin dan hi ani tuten nge en angai poimo ngai lo chian hau in khel ani emo ramta na khel ani emo azam ngai lova a el puite aza thiam viau la hin eng angalian nge anni a kher ngai lo chu player chu Erling Haaland nge hi ani Brian Indoor Stadium te takte changin Molde Stadium lian taka thleng to akal na apianga athang lian zelani Erling Haaland a professional football in chan na mat saber chu Molde FK hi ani akum khatna chuan game zong zonga goal li chia akhunga ma se akum le na ero chuan be se phak bakin aron chenata July ni khat sang ni som pariata chuan Norway rama football star thar apiang ta ani Molde FK te chuan league leader Brandbergen an machona chuti lai chuan Haaland chukum som pasari mi chia alani ama chau chuan minute som ni pakhat chungin goal li zet akhunga Brandbergen tan soile chuan tura om talo chuta chang phei chuan Europe pumin a chanchin an soito khamini chang khana danglam ti kan sheta ti in a coach Louis Alf Bansen chuan a soyani gola khung ani mai lo liga team chaber asop zor vekani kumsani som pariat season a top me chuan league game somni panga a goal som pahni akhunga European club lian zong zong temit chu achunga afuchup to mayani apian na khwa Leeds United ngei po in andu hle a nima sela Red Bull Salzburg project athangta ani akum som pariat na chuan bung thar kai le turin ain pele ta Salzburg Sporting Director Christoph Franz chuan alo en rei to thu so hin kumsang ni som pakwa Norway under 16 a khet lai changdai to in kan lo en to a achak na te mi a hip thei na te match tina goal khung achak na te kha kan mu thei ani ti ena soi Christoph chuan soi zelin khelmol pona po a personality a cha a harwang cha in anui reng thei bok ambula omanuam ema chu chuan mi te angai na tirin a theina ba ka midang te achok pur tiam te chuan ama du lo thei lavina siam china ni atibok
Moldin platform ape a Salzburg hian Kovel stage ape don ani. Haaland hian atira chuan ma alangal thei mai bik lo. Kumsani som pakwa tir lama Salzburg athlen khan. Club chuan striker chatak Moniz Dabar anlo nei mek. Haaland la chu alano pangin kumsom paria chau alania. Inzir mek ani bok nen. January atanga May thachungin game nga chia akhel thei ani. Nima sila ni pui aron inher chua meu chuan thil a inthak danglam le tahlok mai le. Polena under 20 World Cup a khan Haaland chuan Kovel abara khai chiang le. Honduras nen game khat an khel chungin goal kwa zet akhunga 12-0 in an chakta ani. Tournament chunga goal khung tamber ni in Golden Boot winner ani nge bok. Ngaihthlak takin Norway chu group stage a tlama se Erling Haaland mingero athang tahle ani. Austria alet le chuan Salzburg chuan coach thakin Jesse Marsh aron omve ta thung. Marsh chuan Haaland a that zia chia in attack zong apeta a. Erling Haaland hi Kovela player chaber singa alatel donani ti in alo soi to nge. A result po alang chuak rang hlebok. Haaland chuan league game masa pali a goal ruk akhung ngal panga achakin aranga adang lamin ramsa in asase tur zonga awak ruai ang mai hian a goal thun chak na chuan hundu omber aton tir chhauta ani. September sang ni som pakwa a Norway senior team a alud zui dera chumi nu loka athil ton chuan Kovela milar tak ani na kong aron hongta. Haaland Champions League akhel masak ber chuan ngaihthlaka hat-trick asiam zui ngal panga aladu tok mai lo. Champions League game nga khel chunzom zuin teenagera hetiang ti thei masamberani. Hetiang zongzong hi atho rim na wang a hlo chwa liao ania. A teammate Maximilian Woberan Haaland masona tumzia asoidan chuan team chipakart kan khel mai la hin ani chuan science article alo chiara muthat dan le eile indan cha alo ngai to chin ti in thilte per thengin Haaland hian achik pe ema engkim chu injirna na mangzel bok. Winter break theng chuan game somni pahni khelin goal somni pariat akhunga hat-trick voinga asiam bok. Austrian League chu atan chuan atema ma to Kovela club lian ber te chuan anron hwal velta. Manchester United, RB Leipzig, Borussia Dortmund te chuan inrem na nei puitumin ama a anronin tlara. Chungsinga chuan Dortmund nen tho dunna an sign ta ani. Kumsang ni somni January a Borussia Dortmund ta chuan luta. Kumni le achan ve chungin game somriat pariata goal somriat panga akhung. Record aron siam le ngal pop akhel masak ber chum January ni som pariat sang ni somni a Augsburg laka 3-1 in anchaklau meka. Haaland chu ben chachangin aron lut. Minute thuma a goal masabera khong ngala. Minute som pali aran le meu chuan Dortmund chuan 4-3 in an le thal. Minute som ni pathuma chuan Haaland chuan hat-trick asiam le der. Voithum pet, voithum goal. Thil makthlen tu chu ani thin chiang ani. Tin Bundesliga game an khel masak pathuma goal sari zet khong hi player an om ngai mi lava. Chu record chu Haaland hian siamin voi ria chan sanaya voi sari apet goal bok. Erling Haaland's fairy tale introduction to the Bundesliga. Bundesliga debut, German Cup debut, Champions League debut. Heng competition na akhel masak bera te hian goal akhung vekani. Europe theng po in tu madan thei anilova. Season 1 na a Champions League game somni a goal somni panga khungin. Competition na goal somni khung thei naw bang ber le khung rang ber aron nita ani. Chumikuma chuan Champions League top scorer ania. Minute som sari a goal khat zel khung angni in. Messi le Ronaldo te hunlai ne na khai khin po in. Ani a hin akhung rang zo kani. Germany a omchung hian goal thun chau nilavin a in siam thazela. The flag has stayed down. It's Erling Haaland. Ake pahni mandan zir chavin alu in atau thiam bok. And he's brushed off Upamecano.
stroke laka a scissor kick pay chu soilo tak ani hial reng ani. Block. Sancho. Haaland. Haaland beautiful. Nima sila Bundesliga hian achil reng thayangem le. A inhliam wangin Bayern Munich laka league title hloma se Europa club lian zong zong te chuan malam hunata na striker chaber an goal ti an shevek tho. Club zong zong chu ama a anon interle ta. So in 3, 2, 1. Atopa chuan Manchester City in anlata ani. Premier League chuan Dortmundin machine ang maya tha a acher chua chu amudon ta. Kumsang ni somni pani June ni som pathuma City in kumsom ni pakhat mi Norwegian unsigned pui ti anpuan khan michen khat chuan Guardiola system abuayanga chu system chuman turin hunadu ve ang antia. Premier League a hi chuan aron cha hero vak thaibik lawang antiani. Danny Murphy Liverpool le Tottenham te lo khel to chin le tuna commentator ni ta phei chuan Erling Haaland hi base angin aron chelawang kasoi ngam sak a chan chu mi ten an shia chin ang player kha aron ni theilawang michen khatin golden boot ala ang antivela ala ani ngat chuan thil makatling chiangang league thara chuan chu tiang chu a theilo alo te hiala ma se season an chanta a khel masak bera West Ham nen in khelin video game sang maya tha in a khela goal ni akhung ngal zat. He's onside Haaland. Only one result. 2-0. Game masa panga a goal kwa akhung der. Crystal Palace laka hat-trick voi ni alasiam zui. Premier League thil la thengai mi alo athentir le ta ani. Christmas alo 10 me chuan record a break tur zat zo ania. Alan Shearer le Andy Cole te record goal somthum pali chu goal somthum parukin aron vot cheta ani. Competition zong zonga match somnga pathuma goal somnga pani zet akhunga. Manchester City chu Champions League title masaber alak puita. Suta Premier League, FA Cup le Champions League at chuan ne na achan puita veka. Hetiang din mun hi English Club 10 Ferguson United sangkasakwa somkwa pakonu a ansan voi khat na ani. Guardiola chuan football tan gift ani ati hiala Haaland point afak na chulo chang le tin. Pep Guardiola hi Kovela coach Traberani minsiam thale zual alo ti ve bawk. City a season masaber hi trophy lak ngau bia lama record break reng in hun a manga Premier League match ruk sompali sompakwa a goal somni panga khungtling masaber arani a season khatsunga hat-trick siam number ni in voiruk zet a siam bok away game liya te home game a zona match thuma hat-trick siam thei masaber ani bok. And over here, De Bruyne, Haaland, 3-0. An home Etihad hian season khatsunga goal somni pani zet khung thei hi an la ommia lova Erling hian chu record chu aron siam le bokani. Left footed strike from Foden off the post. There's the follow-up. Pep Guardiola shoina nuaya game somni a goal somni panga khungtling masaber alani le zela Europa po adwai lauzia alantir ne remrem hle ani. Champions League match som pakhada goal som pani akhunga. Tin Champions League ka goal som thum khungtling rang berle naubang ber record aron siam le bok. Kartin stadium shang le defender chaber ber te chuan a goal khung na andang thei chuang lo striker ten anti tu dik tak chu aron hlen chuak pop mayani ti chuan season a top me chuan Premier League history a minute per goal ratio chaber record ron siamin minute somsari pasari a goal khat zel khung ang ania City ten an club chunga season ro pui ber an mangme kani England Erling a kum khat na chu avoi khat inlan na ang nilavin in run na athleng ani hota Guardiola chuan bultan na chawani hi alati zui ti chuan season thar akum ni na sangni somni pathum chu somni palia chuan hurricane ron thokle ani ringot Haaland chuan a golden boot pani na alak chunjom le a
Premier League azona Golden Boot dong thai record aron siam le zat tiang chuan competition shanga City chu record aron siam puile pop bawk To shoot, don't shoot! competition a goal somthum pariata khungte hat-trick a siamte record a break te chu apun tak zel wangin soithuak to maila Haaland a ro puina chuan zualam apan zelani I thought he was offside. And here comes Haaland now. Erling Haaland chips. akum thumna sangni somni pali changa sangni somni panga aloni me chuan Haaland chu predator ang mayangai ani hial to inhliam na neu nei ma se goal tam tak akhung reng thawa kim changa soisen po ani to meu lo chuti rualin thil thar aron nei bawk goal thun chau ni to lovin ti ma khel thiam to ti in Guardiola system anti chu Haaland chuan man thiam to thu soi kumsang ni somni pali August ni som pariata phei chuan City tan a game zana khelin Chelsea laka goal akhung chu style takin aloma chumi nu thakhat leka Arsenal laka a game za panga na khelin goal za akhung tlin na po nuam ti takin alom bawk Now got away from Calafiori, he plays it in. Haaland 1-on-1, scores! modern footballer record siam chak ber zingami ania record aron siam mol ani ber mai Through to Haaland. Can he get the shot away here? Erling Haaland. England na kum thuma chungin Haaland hi striker mai ani to lava system ania symbol ani bok kovela defense zong te chu atan chuan engma lo mai ania amma dangzo reng an ommol lawani tun season a hian Erling Haaland hian ani na dik tak aron post chuak ta striker hlo omber chau ni to lavin footballer kim anita Guardiola noya achak na nen film khur taka khelin hun tha nga le ril ru film taka khel athiam zual hle a sangni somni panga somni paruk season a hian athiam na zong aron mangchuak ta City chuan an system thlakin vertical direct system an mangta a chu Haaland du per chi ani bola pek chu arwalin space a atlan chuak ngala ama a bola ron kal vele directing goala akhung pop ta china ni tiang chuan match shanga goal akhung zuile mola goal tina chuan a speed te a pet goal zung tele bola control dan munom dangdai tak mu tur atam le ta hle a chu in thak danglam na chuan record mak tak a ring chuak le bok Late on. Well, he sets up Haaland. Champions League goal som nga khung tling ma saber record aron siam hi soilo thai lawani a goal som nga khung nan hian game som li pakwa chia a khelani han khai khin ta ila Messi hian game som ruk paruka goal som nga akhunga Mbappe an game som nga pakhata tiang chuan kum som ni pangami lek Haaland hian Champions League ka goal som nga pahni zet akhung to ani Austria changin Germany a England changin Europa League tin defense tin ama dang thai reng an omlova statistic zong top na chu Erling Haaland nge hi ani a generation na striker chaber chau ni lavin football history a goal scorer ro pui ber alani nge don ni in alangani chuti rualin club record ringot ni lavin Norway tan po Erling hi apoi mo a ama wangin Norway chuan kumsang ka zakwa somkwa pariat nu a World Cup an khel le thei pha ani Haaland a khela piangin Norway chu team ngaihthlak ang ania a confident te goal thun thei ani na te hi Komin World Cup a hian aron chom zel ni in alang bok ole zanin Erling te in khel ian chak to Erling mithuna hian Komin World Cup a khel chunga record asiam chungchang chu comments lama lo soizom ve to ola